Shosho guys, welcome back to Speaker Now. I'm still your boy Teda DJ. So today siphinde sabuya siphethe album entsha kaZanefa ngithi laphana. Kule album ukubiza ngohlomuka ke laphana. So Zanefa kade afika endimi nomculo Maskandi, mina nje album yakhe oqala engayizwa kwaku 2010 if I'm not mistaken laphana. So ikhona album ekhiphe laphana emva kwesikhashana ukuthi kudlule ubaba uBhekumuzi Luthuli kwavumbuka lensizwa ke esikhaleni ke and wathi uba khona umsindo because esebenza nabantu ababesebenza noBhekumuzi Luthuli. So abomndeni ke abayithandanga indaba yakhe but nasabalandeli beMaskandi sayithanda ingoma yakhe ndisayizwa ukuthi ingoma kaMfoka Molo laphana iyaphila kuyena lo mfana. So mina ngisewomunye umuntu osewumlandeli bakhe, ngiyazi bakhona abanye abanenkulumo ukuthi no mhlambe uthatha ifa nabantu baBhekumuzi Luthuli because bakhona abantwana baBhekumuzi abacula laphana abafana noMadlanduna abake bathi ukhilizisana lensizwa ke but ke mina ngilandela umusic, ngilandela la ngathi ingoma ikhona ngakhona. So uZanefa ngithi ke mina ngiyayizwa yakhe ingoma. So kule album ephumile ibizwa ngokuthi alihambi kwerekwere. So ya ihloko esithanda ukuba strong siqinile ke but ke uZanefa ngithi insizwa nje nenkani laphana, insizwa edume ngokuthi inekhanda elihlaza laphana ngoba into ivamise ukuyibeka njengoba injalo. Kodwa masulalela album phakathi ayikho ingoma ekhuluma ngendaba zothi mhlawumbe abantu abahamba kanjani. I think nje ihloya ade esikhandile so lethi abantu bazoba naleyo nto befuna ukuyilalela ukuthi ikhuluma ngani. Kodwa muthi ulalela phakathi ingoma zakhona hayi ayikho ingoma ekhuluma ngaleyo nto ke. So ngizodumalela ezimbali engizwile ngithandile. Ikhona laphana ingoma engithinte kakhulu laphana ethi ngobulawa yini laphana imnandi nje kakhulu lapha ikhuluma ngokufa laphana ukuthi akazazi ukuthi uyofela aphi nani ukuthi uyobulawa yini kodwa yena akayena umuntu okusaba ukufa ke. Nami ngiyakholwa ukuthi indoda nendoda la yamba khona ngempela meyihlezi icabanga ngokufa ngoba ngempela ithuna le ndoda kuthiwa lisendleleni laphana. So leyo ngoma nje isigqisayo sengikhumbuza uMfoka Molo ngendlela ke abantu abasebenza nabo laphana uZanefa ngithi basekhona abantu abafana noMaqhude laphana, abantu okuyibona ngempela babesebenzisana nobaba lo uBhekumuzi Luthuli. Mhlawumbe ingakho mhlawumbe nami namanje ngisenayo leyo nto engithanda kuZanefa ngithi because mina I believe ukuthi uBhekumuzi Luthuli best Maskandi ever yakaba khona eSouth Africa, nami ngumbono wami ngimeleke lapho. So le ndoda mangizwa umculo wayo vele ngikhumbuza uMfoka Molo and nanoMaqhude usekhona laphana ngoba basebenza isikhathi eside bendawonye ke. So enye ingoma nayo ngiyithandile leyo. Ikhona ingoma lapha ethi ubende laphana no ukhuluma laphana nentombazane no ayisale simqoma isimenzile ifavor ngoba vele indoda yakhe kade yabaso bayathandana. So engcono akafela into ekhona ngaloko ebhotshwa ngobende ibinyama engayidlanga ke. Ibhlungu ke le nto ukuthi mhlawumbe kube khona umuntu laphana okade umfuna mhlawumbe uthi niyafunana naye indoda yakhe siyasola mhlawumbe ubuye male based yakhe because bakhona amajita laphana anama based laphana uthi indoda yakhe mhlawumbe ayisakuzwa ngempela sengathi lo muntu ngempela nayo konke enzala kanti ayikho. So uthi no akuvele ukugcwala ngeghost emzondela into ekhona laphana. Enye ingoma nayo enohlonze laphana. Ikhona enye ingoma akhuluma ngabangani laphana uthi since ekathi uye komculo laphana ubabonile abantu ababangani maningi abamshile laphana eduze ke. So hayi ngejwayelekile lo abangani make wahamba imali nabangani bavamise ukuphuma kanje. So enye ingoma leyo engiyithandile nayo ikhona enye ingoma ethi Isililo laphana ikhuluma ngalo kutshontsho komculo wama-artists laphana iPiracy ke lo ngoma leyo. I think lo ngoma yayenziwe kudala laphana ngoba imention nanomongameli uJacob Zuma laphana uthi no akasikhulumene nabantu beke utshontsho umculo wethu laphana. I think lo ngoma mhlawumbe uyibhale around about 2016 because le ndoda lekathi umnyama lesikhathi eside angiyazi beyenzani because kuyathi ukuthula ke but ke ibuyile and into enginotisile kubweni kwayo ikhiphe umusic under i-record label yayo laphana. I think ihlomuka music production laphana ngoba phambilini wakade esebenzisana noBhuti lo waseSoweto lana uThepho Nzimande lana uyisebenzisana nabantu abafana naboLundi noDebra Fraser. I think even kwabona oBhekumuzi Luthuli basebenzisana nabo because indoda nje yasebenza nama-artists amaningi laphana. Mhlawumbe kwaba khona ukhilizisanayo lokho khona because indima nzomculo ukuhlezi kudonswana but ke ubambele yena la. So nje ngithandile ukuthi ngimbone indoda eseyimela laphana ngoba nje ubuye ngengoma ezo19 laphana ubuthi ayisibindi sikhona. Ikhona enye ingoma ethi ngithi bhe laphana. Leyo ngoma le ngikhumbuza enye ingoma eyenziwa insizwa lezi zadume kudala laphana ubaba uPhuze Khemesi uwashele emhlophe benomfazi omnyama besabiza ngesixaxa laphana. Ikhona ingoma engathi ngiyashisa ngithi bhe lena ithi ngithi bhe. So I think lo ngoma mhlawumbe usampule ingoma edume kudala ngoba mangiqala ukuyizwa ngathi ngeke ngayizwa before. Enye ingoma emnandi la ikhona enye ingoma ethi wonke lapha ikhuluma ngamaNazaretha laphana imnandi kakhulu. Abantu abahamba ushembe abantu abathanda nje uMaskandi lo negospel part bazoyithanda leyo ngoma leyo. Bese uba khona enye ingoma ethi mehlo madala laphana I think laphana ubengelela abalandeli bakhe njengomuntu osewathi umnyama lesikhathi eside laphana. Ngiyithandile nayo leyo ngoma leyo because uyaba update nje ukuthi ubekuphi sonke lesi sikhathi
bese kuba khona enye ingoma-ke laphana e-DC-ke laphana I think ibheke kumadlanduna kakhulu nalaba bafana ababheka umuzi abenza umculo laphana ukuthi no uke wahamba laphana ebhukhiwe ethi uyophefoma laphana wafike kwakhona bathi no le ngoma akayiphefoma eyakubo so lento akayisho ukuthi ingoma izokhulumela yona Therakabani ayikho indaba ukuthi kuzothiwa ingoma kababa ingoma kamkhulu akayizwa-ke le nto uZanefa le uthi no ingoma izokhulumela yona ingoma yakabani nami ngisho njalo-ke sabalandi bamaskandi so decidela ngengoma ngesilo sizwe ukuthi ethi umuntu no lona ushuni wasekhaya ngoba nakho baba wedumile just because baba wakho edumile doesn't mean nawe uzoduma doesn't mean une-talent so sifuna ukulalela ingoma sizwe yona mina ngiyifule into ukuthi no sibani umntwana kabani so ingoma yakhe sifuna ukuzwela yona ingoma ikhulume yona lento esho uZanefa laphana so uthi no hayi indaba ukuthi ingoma yamkhulu wakho noma gogo wakho asikho lapho thina sishaya ingoma izokhulumela yona lapho I think lapha bazothinteka lapha noMadlanduna because hayi ingoma iqonde kubona uze washo lapho uthi hayi akabazi labafana bephongwana abalengisa ama-grades kanjani so ibona abantu abanama-grades laphana so ingoma iqonde kubona ikhona enye ingoma engiyithandile ibizwa ngegama lami laphana nje ziningi ingoma ezinohlonze nengoma ezine-meaning laphana ikhona enye ingoma ekhuluma ngesifo isandulela ngculazi laphana i-HIV nayo futhi leyo ine-message so nje mina i-album ngayirate nginikeze u-8 athi ubutheni speaker nawe i-album ibhalansile ngiyobonela ama-numbers awamove ngaleyo ndlela I think i-marketing yakhona ayikho powerful but i-album imnandi ifinyelele kubalandeli bomculo bamaskandi so speaker nawe siyithandile so ngizoyivala lapha ivideo yami uZanefa hayi sayamukela insizwe endimi nomculo mina ngizwile ingoma isekhona ingoma laphana idlaliwe isiginci laphana i-bass guitar laphana idlaliwe and sikhona nensizwe laphana eTofini Kinopho laphana I think basebenze kakhulu so yeah so ivala lapho speaker nawe anyway sekhona ku-Twitter @speaker nawe sikhona ku-Facebook speaker nawe sibe khona ku-TikTok speaker nawe show away we out.